Simon Philip Cowell hi October ni sari kumsang khat sakwa sumnga pakwa Brighton England United Kingdom apianga anu chu Julie ni ina pa chu Eric Cowell ania Simon hian naw mi pa pakhat Nicholas aneya au naw dang palit ero anu famasale apa famasate ani hloma an unaw hi paruk ni in ma se pian pui unaw chu pakhat chi an ei ti na ni Simon te omna veng L Street chu alar ve thei hlea film san nan de puan mangfo china tin film le television studio te om nual boka tin hei ba ka hian entertainer ho an tam hlea chu tiang ho chevel thlir reng renga selian chu ani boka ani po entertainment khovel lamin a hi ma hlea no pangte ani chang to in lem chan khovel entertainment khovel chona hi betlat to ani Simon hian school memory soitur vak anei lova achan chu boarding school dovara an kal lui tira adu ulo hle a school kalna chu atui thlot lova boarding school chu tare zamin para ishana handa ana school angchi kha ani Simon chuan boarding school chu nuam atilo hlea lekha po azir chhadu ngai lova tin achhung te tan po lekha thon azyak fo china boarding school a adu lo chungchungan kalui tira wang anin chhir theina tur zongin lekha thon azyak chin ani Tichuan suspend ngai khopin a khosave tangat boka an suspend tareng boka mase suspend ang poina ngai chi alava no chuang mai na khosa a chanju skula chuan kele to lavani a fing kan ti don ni om chadu lo kan ti jok don ni Tichuan school chu kumsom berukle ka upani ilai chuan a ban san ta a malam hun ta na be chu athang ta zoka alo chak be china te lai chang to a ve chin mai entertainment khovel lu chil chu athang ta zoka chu tiang tur chuan ke a pen ta jok bokani Tichuan Simon chuan hniam bera chang chuan a chan veya L Street Studio a chuan runner angin na a thoka a tho thei hun chunga top nuwa EMI Music a mail room boy angin a thok vele a au samjong seidon chuan mail room boy te chu office a na thokte hau mail tur lo thlenga piang lo sem kwal char tu ang hian ni maya sabrama phe chuan tiang in ha thlak tak athling veya chu tiang bak an na bak office staff ten an lo ti tir tel ve chin bok nen chu tiang na chu Simon Cowell chuan tun din hmel thlen theina hian lo thok ve man to tinani Mailboy ni ring chu atum bik shan lava kaisan shet tuma ti chuan estate agent sa te a thok vele boka chuta na chu a ho hle a aning hle boka mahse ton shiat ane in effect torani ti sha in hun enga mo chen chung chu a thok lui ve ngarani Tichuan le ana thona masa EMI lam chuan an ron call ta hlol maya Simon chu an hnuai thok le turin an soma mailboy ta na som to lovin department pa ngai tat hnuai thok turin an ron som ta a chan chu EMI ta na a tho line rinom takle taima takin a thoka chu wangin EMI thunei tu lian te lam chuan an staff member ni turin an du pha tareng bokani Tichuan Simon chu EMI lama chuan thokle in ta chuan Pit Waterman atong ta Pit Waterman chu a mentor a mashwai tu engkim shil tu le kongsia saktu anita ni Simon hian Pit Waterman hi ada poimo hle a music industry a shwailu tu ani avangin achunga alom hle boka chuti ralin Pit Waterman chuan Simon chu mitum rule rin tlak suni lo se chuan tunin mun hi athleng kher lawang tin ama puina awang chawa music industry lu chil thei ani bi kher lo tin soini hun enga mo chen chung chu EMI hnuaya athoka mahse ma ason zel zok theinan ti in le ama ke adin ve theinan ti in achwa sana ti chuan a chian lui Ellis Richnen chuan an thok dun ta Masi anin kara boyna deu a oma wangin rei tak an thok dun man lava an kal shang le ta ngala ahnua Simon chuan midanga thok pui le a Burton nen an thok duna ti chuan Fanfare Records an laudin tani Masi Fanfare Records chuan artist thok pui tur an mamua Simon chuan artist sinita chu tho dun puya asoma alo pomve mai boka sinita chuan Fanfare Records noya chuan hla te po athun ta Ahla thun te chu a hit ta phian reng boka 80s hun lai page 1 Fanfare Records chu alar pha ve hle bokani ti chuan Simon chuan an records din thar hnuaya chuan lut turin artist dang hau chu azong lut tura artist dang hau chu azong ve ta char boka 90s hun lai vel page 1 hlo ring chho to hle a Westlife te po hi Simon Cowell ti lar vek ania
mahse Westlife ho la ti chwa masak very na charta number 1 din huna ho ni chu apa in a boral san ni ani vele CHIAH hunenga mo chen chung chu aboy ben din thar Westlife ben a rilru a picha hlei thei lawa mahse chu ti chung po chuan Westlife ho chu an che thapiao zel thawa la le album te chu million chuang shal chua ani zat boka chart topper ani sar char thei boka ahun lai ngai to phe chuan pui takani kumsang ni pakata Simon Fuller le Nigel te chu a tho pui le a ti chuan pop idol ti TV show an hwai hot ta a Simon Cowell chu judge ani ya midang pathum te nen judge panela an thu ani pop idol chu season 2 thlengkal pui hman ani ya masia nuwa Simon Fuller zok chuan idol how chu states lampan puin show ming chu thak ani ta a American Idol ti ani ta ni Simon Cowell po judge ala ni ta zel thawa American mi pui ho chuan show chuan lo hlut zeka Simon Cowell chuan tiang khop chuan mi in an TV show hwai hol chuan hlut sak aring big lawa tin Simon Cowell zidang lam tak chuan American mi pui thil dan chu athlak lok boka Judge Frank tak mai chu American mi pui dan chuan thil thar ania chuvangin Simon mi zia chu atir chuan soisel sak ania mahse sel na chu a in he tir du lawa a zingai reng apuwa thil ni dan dik tak soi chwa phong chu ala sha chunzom ta zel thawani Anuwa mi pui te lom a hlo ta zo ka chan chu American mi pui te ma chuan judge ania contestant de chu an ni na dik tak tlang taka sha tir mai chu a cha a an ma ni in siam chan the na vek tur ania chu wangin judge panela chut to chuan Frank takami judge chu thil ni dan tur dik tak zo ga ni ti chu American mi pui te ma a fia tin a sha thiam tir bok ani American Idol chu kumsang ni soma achwa san chan chu engdang wang ni lovin X Factor show siam thar adu wang ania kumsang ni pali ka X Factor chu Britain a hwai hota a hlotling hle boka number 1 Britain show ti anireng china tin a show hwai hot thar X Factor wangin mitam takin entertainment khover an lu chil thei pha boka X Factor changalar chuak ta te chen kha chu kan shat be thei tur ho chu Leona Lewis te Fifth Harmony te Little Mix te One Direction te Sherlock te James Arthur Olly Mars Shane Worth te ki ania ani lo po hi midang tam tak an ombok ani Tin X Factor ba ka hian Britain Got Talent show a hwai hot le boka kumsang ni pasari khan screening masaber chu nei ania chuan chalai emo minaran ve tak mahse talent chatak nei si an talent nei te pho chwana hun rem chang min an siam saksi lo te tan Simon chuan show a hwai hot bel zela ani hi chu entertainment khovel lu chil chak ngoi mahse kongbo em le ngai na shilo khovel mi pui ma mani infia na tur hun cha emo stage nei thei si lo te tan atlu le zwala malsom na ani boka mitam tak dream swang to ana ati hlotin sakchina apui na saboka chong na ve deu chin ma se pa fair tak le midang te ta na kongsia saktu ani ti erawh phat rual ani lawani Simon hian car rangai na ve ma car collection chen khat te chu Rolls-Royce Phantom te Ferrari California te Jaguar E-Type te Bronco Jeep te Bentley te ani hlomani tin Simon shingnuna hian me chan lo lang ve nual to a public taka adate masak ber chu model Jackie St Clair ni in ani hi 80s live vela anga izon khania ani pani hi an la in kom ngai renga an la in puiton reng chin boka tin Jackie hian pasala nei to nuwa po abial pahli Simon chu ala tor om zak renga apasal le Simon te po anin kom ngai hle ani Jackie ti lawa chuan artist sinita adate vele to boka ni le to lo ang chi khan ni ve renga anuwa Terry Seymour adate le mahse kumsang ni pariat vel khan anin chenani ti chuan kumsang ni som khan artist idol makeup artist Michigan Husaini nen anin hwal vele boka mahse kumsang ni som pakhata anin chen thuan puang ani tuna hian abial nu Lawrence Silverman nen nu pa angin khosadun meka fapa pakhat Eric anei to a an fapa hi kumsang ni som pali February som pali khan piang ani anni pani hi an la in nei lawa mahse nu pa anghian in khatan khosani